Mkokeli wetu, our dear president, umongameli wetu othandeka. Kanongo wakanaka mabana ndidaize baba bawe pano batore mukanda uno chibadanza maoko enu. Sanabisizana tuwalamelisa. Wachifamba kuya uzotora mukanda uno kuzumira Israeli. Tata, heri tuwa kusichumaye. Baba Deputy President, Oba Deputy President, Mwari wenyasha kuitire zvakanaka. Mulungu womusa kwenzere kuhle. Ngatitorei nzvimbo dzedu, sitabati ndau zetu nenguva shomanana. Ngesikhatshana. Baba Deputy President, Babu Deputy President, our General Secretary namai, unobhala jikelele ndawonye lo mama, our administrator and the Apostolic Council here present. Administrator the Apostolic Councilor. Ndinoda kupa rukudzo rwangu noruremekedzo kuna Mwari wemasimba ose. Thanduka tulihlonipho rodumo kuNkulunkulu somandla. Watipa nyasha dzokuti musangano unobudirire. Osinikeza umusa ukuphumelela kwalomhlangano. Ndinoda kutenda dare remadzimai. Thanda ukubonga idale labo mama. Vana amai. Bomama. Mwari ave nemi. uNkulunkulu abe lani. Ndinotenda zvikuru kwazvo. Nyabonga kakhulukazi kuti pasina kubatirana apabude musangano wakadai. Ukuthi nxa singabambelana kuphuma imhlangano onje. Ndinoti Mwari wenyasha arambe achikuratidza inyasha. Ngithi uNkulunkulu womusa alelifumanisa umusa. Kereke yedu iri kupfuurira pamberi. Ibandla lethu ledlulela phambili. Ndine urombo nevanofunga Ijipita. Ngilusizi ngalabo abasakhumbula eGibhite. Vanoti kwataidya magaka emahara. Abathi lapho esasidla khona ukudla singathe. Gamuchirawo shanduko. Yamukela inguquko. Hallelujah. Ina ndinakumirira kuita chimwe chinhu panapa. Mina ngimelanga kwenza enye into lapha. Ndamirira kukupa inyasha dzerwendo. Ngaphandle kokuthi nikeza umusa uhambo. Vangeli makaparidzwa kare. Ivangeli lichunyayeziwe. Mushumiri akatanga kuparidza. Mshumayeli wakuqala. Mai Muziva nomusi wechina. Umama Muziva ngolwesine. Vakataura about the three dimensions of the presence of God. Wakhuluma ngamazinga amathathu obukhona vakati number 1 inonzi omnipresent. Wathi number 1 omnipresent. Zvinoreva kuti Mwari ari pese pese. Okusho ukuthi uNkulunkulu ondawo yonke. Nyangwe pasi pemvura aripo. La ngaphansi kwamanzi ukhona. Hapana paasiri. Ayikho indawo angekho khona. Chimbo cheDachi chinoti hapana paasiri wedenga pamboshe. Ikhona ingoma yeDachi ethi akekho angekho khona uNkulunkulu wezulu baba. Satan is not omnipresent. uSathani ngakho kuyo yonke indawo. Nditenderei ndimbosunungura vayimbi kwenguva dikidiki. Nivumeleni ngikhulula abahlabeleli okwesikhatshana. Asi muri kudzoka zvenyu. Kodwa liyaphenduka. Ndaitira mabvi aya vashoma vane asingazodedere. Ngenzela amadolo amanye abuthakathaka. Ndati the devil is not omnipresent. uSathani akakho kuyo yonke indawo.
Satani kana ari kuZambia muZimbabwe hamo. Xa uSatani eseZambia eZimbabwe kakho. Anoshanda nema-principalities. Usebenza nemimoya. Anoshanda nemadzishe emu area. Usebenza namakhosi Asi Mwari wedu ari pose pose. Kodwa uNkulunkulu wethu ukuyo yonke indawo. Nyangwe mukasati amen ichokwadi. Naxa ngeke ukusabela amen liqiniso. Now the number 2 dimension is Izinga lesibili leli. the indwelling presence. Ubukhona obuhlala phakathi. Zvinongoreva paye paunotendeuka. Kutsho laphana ophenduka khona. Unoti Ishe Jesu pindai mumoyo mangu. Uthi Nkosi Jesu ngene enhlizweni yami. Uve Mwari wangu. Ube uNkulunkulu wami. Mwari vouya mauri. uNkulunkulu sesiza kuwe. Voita ugaro hwavo mauri. Sehlala phakathi kwakho. Now, tabva mu-omnipresence. Sesisuke ebukhoneni bakhe kuyo yonke indawo. Tamu indwelling presence. Sesikhuluma ngobukhono obuhlala ngaphakathi. Lo yakaitwa nemunhu wese akauya pamusangano pano. Iyo enziwe kuwo wonke umuntu oze kulumhlangano. Akatendeuka akati Ishe Jesu pindai mumoyo mangu. Waphenduka wathi Nkosi uJesu ngena Mumwe enhlizweni yami. nemumwe ana Jesu mumoyo make. Omunye lomunye uloJesu phakathi kwakhe. Asi number 3 months. Kodwa izinga lesithathu Inonzi the manifest presence. ubukhono obubonakala. The manifest presence. Ubukhona lobo kuthiwa manifest presence. Ndoya ndiri kuda kungotsanangura tobva taenda kumba. Yiyo ngifuna ukuthi ngiyichasise sesiya nkhaya. Ndiri kushaya pokutangira. Ngiyaswela ukuthi ngiqalele kuphi. Nokuti pana Exodus 33. Ku-Exodo 33 verse 14 yakadai kubvira kuverengwa. uverse 14 akade lokho efundwa. And he said, my presence shall go with you. Wathi ubukhona bami buzohamba nawe. And I will give thee rest. Ngizonikeza ukuthula. And he said unto him, Wathi kuye, if thy presence go not with me, nxa ubukhona bakho bungahambi la, carry us not up hence. ungazisusi kulindawo. For wherein shall it be known Kuzokwazakala kanjani here that I and thy people ukuthi mina labantu bakho have found grace in thy sight? ukuthi sifumene umusa ebusweni Is bakho? it not in that thou goest with us? Ayisikho ukuthini uzohamba nathi na. So shall we be separated, Ukwenzela ukuthi sahlukaniswe I and thy people. mina labantu bakho. Pano Moses ari kuti ko vanhu vachaona musiyano sei? Lapho Mose uthi abantu bazabona umahluko Iyo njani. nyika ichaona musiyano papi Umhlaba uzobona umahluko kana imi Mwari musingaende nesu. nxa wena Nkulunkulu ungahambi lathi. Hama dzangu takasiyana nenyika, Bazalwane sehlukene lomhlaba. takasiyana zvachose. Sehlukene kakhulu. Ndinoda kutaura zvishomanana panapa. Funa ukukhuluma kancane lapha. Esteri uEsther muIsrael. ngumIsrael. Ndiri kuda kutsanangura the manifest presence. Ngifuna ukukhuluma phezu kwe-manifest presence. Anonzwa kuti vaIsraeri vese vari kuda kuurayiwa. Uyezwa ukuthi amaJuda onke afuna ukubulawa. The omnipotent God is there. Mwari ari pese pese. uNkulunkulu wamandla wonke ukhona. Ari kuzviziva. Uyakwazi. The indwelling God is there. Maari. uNkulunkulu ohlala phakathi kwakhe ukhona. But anzwa kuti vaIsraeri vakuda kuurayiwa. Kodwa sezwile ukuthi uIsrael ufuna ukubulawa. Haachada the omnipotent God. Ngasafuni uNkulunkulu wamandla wonke. Haachada the indwelling God. Ngasafuni uNkulunkulu ohlala phakathi. Akuda the manifest God. Sefuna uNkulunkulu ozibonakalisa. Mwari chiuyai muzviratidze. uNkulunkulu wozezibonakalisa. Ndopa akatora another step Yikho athatha khona enye ibanga. yokuzvinyima zvokudya. Ngicoko kudla. Haasisiri kutsvaga indwelling God. Ngasathi uNkulunkulu
uNkulunkulu wangaphakathi akutsvaga the manifest God. sefuna uNkulunkulu obonakala Mwari vanoburuka uNkulunkulu owehlayo vachizviratidza. asaziveza Mumwe ngandipo hamenika. omunye kandikezwe amen Ndosaka musangano uno ikhona umhlangano takabvisa vanotengesa, sasusa abathengisayo nokuti anotengesa anenge achingoti zvinhu zvangu hazvisati zvafamba. othengisayo sithi impahla yami ayikahambi Moyo wake uri kubhizinesi. inhliziyo yakhe Asi musangano uno takadana vanhu vaMwari kulo umhlangano samema vanotsvaka Mwari abafuna umlilo kuti Mwari azviratidze. ukuthi uNkulunkulu asibonakale Kana wadzokera xa usubuyela bhizinesi rako riri kunosimuka, ibhizimusi lakho selisiya phakama zvinhu zvako zviri kunosimuka, izinto zakho sezisiya phakama nokuti wawana the manifest God. usuthola uNkulunkulu osivezayo Now manje Esther uEsther akanga ane the omnipotent God wayena uNkulunkulu wamandla wonke who is omniscient, owazi konke but anotora a step ahead kodwa uthatha elinye ibanga yokutsvaga the manifest God. lokudinga uNkulunkulu obonakala Chizviratidzai Mwari. siveze uNkulunkulu Ndakuyenda kuna mambo, sesiya phambi kwenkosi chauya okuzileyo makuze ndakamboparidza mharidzo yokuti kana usina chokufira hauna chokuraramira. ngake ngatshumayela nxa ungela kokufela awunasizathu sokuphila Esther anoti kana ndafa uEsteri uthi ngafa ngifile Israeli ngairarame. uIsraeli kaphile Pari kudikanikwa vana amai udingakala omama vanoti kana ndafa athi nxa ngingafa ngifile vana vangu ngavararame. baphile Kana ndafa ngafa ngifile vana vangu ngavarege kupotsa denga. futhi izulu Kana usina chokufira hauna chokuraramira. ungelo kokufela awulokuphilela Hama dzangu ndinzwe, bazalwane balingizwe Esteri akaona the manifest God. uEsteri wabona uNkulunkulu osiveza Hamani akaurayiwa, uHamani wabulawa imba yaHamani ikapirwa Esteri. indlu kaHamani yanikezwa Asi uEsteri Esteri anouya manje, wathi uEsteri uyeza anoti kana mandinzwira ngoni. uthi uma ungihawuke Ipapo manje aona kuti the manifest God is there. sebona ukuthi uNkulunkulu osiveza Uvepo usekhona hwaMwari huri pano. ubukhona bukamlimi bulana Anopfuurira pamberi, uyaqhubekela phambili anoti mambo, uthi Nkosi unyoro hwaHamani nyangwe Hamani akafa, nxa yena sefile asi degree yaakanyora akubhale phansi ichiripo. usaphila I want it reversed. ngifuna kuphindiselwe kucitshwe Haitaura izvi pasina manifest presence. wayengakhulumi kungekho ubukhona bukamlimi Uchibva pano nhasi, usuka lapha namhlanje we are going to make a decree, sizokubeka isinqumo and that esimemezelo decree is going to be established. leso simemezelo We are sizokuqinisekiswa going to make a decree sizokubeka isinqumo as the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, Apostolic Faith Mission of and Zimbabwe that decree is going to be established. leso simiso sizokuhlala simi Ndanga ndisingade kuzvitaura ndakuzvitaura. bengafuna ukukhuluma kodwa sengikusho Kare kuvaIsraeri endulo kuIsraeli vayambuka rwizi Jorodhani sebekhapha umfula uJordani vari murenje, besenkangala vaitungamirwa negore masikati, babekholwa yinsika usiku neshongwe yemoto. ebusuku ngensika Pavakayambuka rwizi Jorodhani khapha umfula uJordani vakupinda munyika yeKenani, sebengena ezweni laseKhenani havana kuzoona shongwe yegore, ngabasabonanga insika havana kuzoona shongwe yemoto. abonanga insika Shongwe yomlilo yemoto yakapinda muareka, insika yomlilo yangena kumchokocho saka kabhokisi kanonzi areka aka okulibhokisi okuthiwa ngumchokocho ndokaifamba ne the presence of yikho God. kwakuhamba lobukhona bukamlilo
ndakutaurira makristu madhara ndinzwei sengikhuluma labazalwa labadala malingiswa vamwe vari kutoita sevakagraduata vakapinda denga kare abanye sebenza ungani sebangene ezulwini kudala vari kuimbwa apa kuti ndoda mwari muyamuri lapho kuhlatshwe ukuthi ngifuna uNkulunkulu umsizi akatoisa maoko muhomwe achipeka kunga akapinda denga kare usefaka izandla esikhwameni epheka impahla ungani sewangene ezulwini kudala muri kumboona ameno kuchechi kwenyu liyabona asazi ebandleni lakini ini kwangu kuchechi kwandiri kutungamira ini mina ebandleni lami engikhokhela khona vatendi vatsva vari kuuya abazalwa nabatsha bezayo anongopinda muchechi uyangena echechi 6 months 1 year aropafadzwa zvinotyisa 6 months 1 year usembusiso okwethusayo asi iwo madhara achemberera muchechi ayo laba badala bagugele echechi laba vanongoramba vari zvanga vari izvozvo vana bekhona phakade bekhona ndotaura zvangu khuluma areka yajehovha umtshokotsho kaJehova yakagara mumba memumwe murume ainzi abhinadhabhi yahlala endlini yenye indoda okuthiwa ngu-Abhinadabi abhinadhabhi aiva muisraeri u-Abhinadabi wayengu-Israyeli areka yakagara mumba make 20 years umtshokotsho wahlala endlini yakhe 20 years varume vakati handei tinoitora abantu bathi asihambeni siyayithatha iende mujerusarema iye eJerusalema vakanoitora bayayithatha yakuenda mujerusarema isisiya eJerusalema paburiro raNakoni endaweni yokubhuleleka mombe dzakanga dzine ngoro yakatakura areka inkomo ezazidonsa inqola ethwele umtshokotsho chikochikari chakagedageda inqola yanyikinyeka uza ndokubva ada kubata areka kuti ingadone ukubamba umtshokotsho ukuthi ungawi ndokubva afa wafela khonapho Davhidhi akati chinhu chinouraya ichi uDavhidhi wathi into le iyabulala le ndisati ndapinda nacho Jerusarema ngingahambela kwaJerusalema regai tichisiye muimba iyo yekelani sikuchiye endlini leya akatsvaga mumwe murume ainzi Obed Edom vadinga enye indoda ekuthiwa ngu-Obed Edom Edomites vana vaIsau ama-Edomites ngabantwana bakaIsau avasi maIsraeri ngayisiwo maJuda vaona kuti chinouraya sebebona ukuthi kuyabulala lo resizimu ndo pandiri kuiona ibaba yikho embona khona inketho vakatiisai mumba meuyu asiri muIsraeri wathiwa fakani endlini yalowo ngayisiye mu-Israyeli ichipinda mumba maObed Edom isiyangena endlini ka-Obed Edom 6 months inyanga eziyisithupha 6 months inyanga eziyisithupha zvese zvake konke kwakhe zvakaropafadzwa kwabusiswa kumba kwaAbhinadhabhi endlini ka-Abhinadabi muIsraeri Israyeli mukristu wakudhara umzalwane wakudala yakagara 20 years umtshokotsho wahlala 20 years kana chakaropafadzwa hapana akulalo kukodwa kwabusisekayo bvunza wogerene kuti wane makore mangani muchechi iyoyo uzohlezi phasi kwakule minyaka emingaki echechi wena mubvunze kuti sei zvako zvisingashanduke buza ukuthi kungani kwakho kungaguquki kujairira areka yaMwari ukujwayela umtshokotsho kaNkulunkulu kujairira areka yaMwari ukujwayela umtshokotsho regai kujairira zvinhu zvaMwari lingajwayeleki izinto zikamlimi regai ndirege kufananidza mumwoko ndizvifananidze neni panapa nginganiki umzekeliso ngomunye kodwa ngami ndinonzi Chiangwa mina nthiwa nguChiangwa makakura neni munondiziva ndakhula nami ndiyangazi but kundijairira kwako kodwa ukungijwayela kwakho uchafa wakadaro uzokufa njalo vasina kujairira abangajwayelelanga vari kuwana maropafadzi bathola izibusiso vari kukomborerwa bayabusiswa pasangano pako paunobva ebandleni lakho suka khona zvijairira umoya wokujwayela lo neareka yaJehovha umtshokotsho kaNkulunkulu hakuna kwaunosvika awufiki ndawo pano pandiri panapa lapho engikhona la
vanahana vamunoverenga mubhaibheri ohana elibafunde eBhayibhelini akanga ari muIsraeri wayenguIsrael achienda kushailo year by year. siye Shiloh ngomnyaka But yonke one day paakati enough is enough. kodwa ngosuku olodwa athi sokane Andichada the omnipresent angisafuni kana ohlala the khona indwelling. nalohlala phakathi kwabo Nasi ndiri kuda the manifest God. sengifuna uNkulunkulu osivezayo Ndiri kuda the manifest God. funa uNkulunkulu osivezayo Mwari anozviratidza. uNkulunkulu osivezayo Uchibva pano nhasi suka lapha namhlanje mugore rino lonyaka enda unotsvaga the manifest God. ambuyedinga uNkulunkulu Mwari osivezayo anozviratidza uNkulunkulu osibeka obala muupenyu hwako, empilweni yakho muvana vako, ebantwaneni bakho mubhizinesi rako. emsebenzini wakho wezandla Panoda Mwari anozviratidza. funa uNkulunkulu osivezayo Iye Moses wamuri kutaura uyu uMose sikhuluma ngaye ari murenje achifamba kuenda kuKenani, esenkangala isiyekelana anovingwa nehondo naAmereki. ulandwa yimpi kaAmaleki Gore ari kuriona, ifu uyalibona shongwe yemoto ari kuiona, insinga yomlilo uyayibona asi anokwira mugomo kodwa gadi intaba aina Aroni nahuri. lero Aaron lo Huri Akuti pano zvegore hatichada chete, uthi asafuna okwensika ndokubva asimudza maoko phakamisa akutsvaga the manifest God. sifuna uNkulunkulu osivezayo Usadade kuti ndakagamuchira simba romweya mutsvene. ungasigathi usithi ngamukela amandla kamoya Ndiri mukirisitu kwemakore, ngumKristu okweminyaka ndiri muvhangeri, ngingumvangeli ndiri mudhikoni, ngumdikoni ndiri mufundisi, ngumfundisi ndiri ovhasiya, overseer ndiri president. ngupresident Hazviendese kudenga izvi. awuhambisa zulu into Ane hopo vafundisi vamuchaona kugehena. vanenge abafundiseli zababona esikhogweni Hopo mapresident amuchaona kugehena. omongameli abaningi esikhogweni Tsvaga the manifest presence of God. ukhona obuvelayo bukamlimi Mufundisi pauri pasangano pako, fundise ebandleni lakho tsvaga the manifest. dinga uNkulunkulu Mwari ngambozviratidza pasangano pako. ngasibonakalise ebandleni lakho Oh, glory be to God. udumo kuJehova Oh, glory be to God. udumo kuJehova Handingarambe ndichiparidza, regai ndichipedza zvangu. ngala ngishumayela ekelani ngigqibe Are you ready to finish now? selilindele ukugqiba na Musangano uno unonzi his presence. lo mhlangano kuthiwa his presence ubukhona baba Ndini ndiri kuti go and seek for the manifest presence. mina ngithi hamba uyedinga uNkulunkulu osiveza Go and look for the manifest presence. hamba uyefuna ubukhona obubonakalayo Ndapedza introduction yemharidzo yangu. sengiqede introduction yentshumayelo yami Ndakuda kutanga kuparidza manje. sefuna uqala ukushumayela manje Sorry zvenyu vafunga kumusha. sorry abacabanga ngekhaya One day ndainamata pakati pausiku chechi kwangu. kwelindanga ngikhuleka phakathi kobusuku I echechi have a midnight prayer. ebandleni lami le-midnight Saka prayer ndaiva ne-midnight prayer kuchechi. ngani le-midnight prayer Ndapedza. sengiqedile Mumwe mudzimai wainjiniya nyama vanoita zvepanapa izvi. unkosikazi kainjiniya nyama owenza okwalapha Anomhanya kwandiri anoti baba uyagijima kimuthi baba makuenda, ndakati suhamba ngathi yebo hanzi ndauya nomukadzi uyu akatendeuka kusero gurupu kwedu, ngathi wathi ngibuyela unkosikazi lo waphenduka kusel group akastroka, wastroke wohlangothi akabatwa kensa wabanje imvukuzane iri kunzi yapararira muviri wake wose. twice iqhele ngomzimba wonke Ndakati ari kupi? ngathi uku Zvakanzi uyu agera apa. kwathiwa lohlezi lapho Ndokubva ndaenda, ngahamba ndokubva ndaturika maoko,
izandla zami phezu kwakhe. Ndakati Baba muzita raJesu. Ngathi Baba ngegama likaJesu. Ndinorayira tsinga marunda neropa. Ngikhuza imthambo. Ngazvipakuke zvitore nzvimbo yazvo iye zvinezvi. Ngawuphakame kuthatha indawo yakhe. Akatanga kudedera. Waqala ukukhuqa. Akatanga kudedera. Wakhuqa wakhakhazela. Akamanifesta. Wafikelwa. Achingopedza kumanifesta. Qeda ukufikelwa. Ndakaturika maoko angu kwaari. Abeka izandla phezu kwakhe. Akauya akaita zvokutakurwa kwete kuti aifamba achidhonza maoko. Weza ethwele hayi ukuhambe ekhudula inyama. Ndokubva ndanamata naye. Amkhulekela. Ndokubva asimuka ndokutanga kufamba asingagamine. Waqala ukuhamba natural. engakhuli. Kufamba asingagamine. Ehamba engakhuli. Varume avanga varipo aha. La madoda ayikhona lapha. Zvandiri kutaura, they are my witnesses. Engikukhulumayo ngofakazi. Aenda akadzoka. Esehambe waphenduka. The next Sunday muchechi munoita mudiki. Ngesonto elandelayo echechi Pandinopindira panokwana vanhu about 2,000. esingenela khona kungena abantu But izvino hatichakwana. khathesi asayinele. Ndakutopinza vamwe kuseni. Sesile nkonzo ekuseni Kusvika na10. kusiyashaya u-10. Vamwe from 10 to 1. Abanye ngo-10 kusiya ku-1. Ndinenge ndiri busy every Sunday. Yabe ngibhizi every Sunday. Savari kuwira vanhu havasi kuvinga Chiangwa. Abakulandayo ngayisiye Vari kuvinga the manifest presence of God. uNkulunkulu obonakala. Hazviitwe nesimba Akwenziwa ngamandla kana nehondo, ngempi asi nomweya mutsvene waMwari. ngomoya ongcwele kaMlimi. Nyangwe pakunyengeterera vanhu vafundisi vavhangeri, Nxa sikhulekela abantu regai kusaidzira vanhu. engafuqa abantu. Ndakamira pano, Ngimi la vari kutende kumasuro abasedokodweni nevari kuzoto uko. abasemaziko abo When the manifest presence of ukhona God bukaNkulunkulu sokukhona. ikaburuka pano. Yehla ka. Oh my God. Jesus. Kereke ya Mwari ngaive kereke. Ibandla likaNkulunkulu kalibe ibandla. Ngatiregei kuwedzera simba raMwari, Singengezelele emandleni kaMlimi. kusundidzira vanhu kunzi unzi une simba. Kufuqa abantu ukuthi Ndazvirayira nezita raJesu. khuza ngegama likaJesu. Ngazviparadzwe nezita raJesu. Dilike ngegama likaJesu. Vamwe vanhu vanopora vasina kana kumbodonhera pasi apa. Abanye abantu bayasina benazange bawele phansi ngitsho. Vasina kana kumboumburuka. Bengagiqikanga la. Ngatitenderei simba raMwari rifambe mukereke medu. Ngasivumele namandla. Pane ari kunzwa ere zvandiri kureva? Ukholomisayo na. Pakereke penyu ngapave nevanoratidzwa, Ebandleni ngakube ngapave nababoniswayo. nevanodudzira ndimi, Abakhasisa indimi. ngapave nezviprofita. Ngakube neziprofeti. Bhaibheri rinoti nemazuva okupedzesera Insuku zokuqina. ndichadurura zvamweya wangu. Thela umoya wami. Vanakomana nevanasikana vachaprofita, majaya achaona zviratidzo. Isizwa sizokubona imbono. Kereke yedu Ibandla lethu ngaitungamirwe nomweya. ngalikhole ngumoya ongcwele. Vazhinji havachada zvomweya. Abaningi abasafuna ukwazi. Basa rokurwira zvigaro. Sebenzo kulwela izikhundla. Chigaro ichochichi, Isikhundla lesi. chigaro ichochichi, Lesi isikhundla lesi. icho chichakuchinja here kuti Mwari aburuke kwauri? Isesakwenza Mwari ngaatange kuonekwa usati waenda pachigaro. ungakaye esihlalweni. Ndakumbirisa kereke, Ngiyacelisisa bandla. let the church be the church. Ichechi kayibe ichechi. Tiri kudzokera pano muna August. Siyaphenduka lapha ngo-August. Musi wapesa patinenge tapfirira. Nethemba lokuthi siyabe sesifulele. Tichafamba esemastabhaya anenge ane makolamani. Lawa amastabha ayabe Vanhu vanoti zvanonoka abantu abathi sokuphuzile. unomboziva kuti imari iri kushanda panapa. Uyazi imali inesisebenzisa.
kusebenzela simbi imwe chete iyi yakamira apa isimbi eyodwa le emila i1 leyo oyibonayo endleleni. it's $920 $920 US. chiverenga dzakamira kuti mana uchingoti 1000 vala ezinye izithi ngama 1000 ese aya hatisati taisa anoda ma 1000 hatisati tataura idzi dzimwe aya mamwe manhingaya nembariro dzese asikakhulumi ngemthando leyi, kutaura aya akamira sikhuluma ngalezi ezimiyo kuphela. basa sekufamba musha Umsebenzi awuhambi kuphela. hazvisi right Izinto hazvisi right inokuti hauna manifest presence azikho right ngoba una manifest presence. ngatisimuke Siphaka bhaibheri rangu kuna Job 22 verse number 28 iBhayibheli lami kuJobe 22 verse 28 inoti thou shalt also decree a thing uthi uzokukhuluma into and it shall be established unto you. izokwana imi qiniswe kuwe. Nditeerere masikatano Mawulalele ekuseni n'anga inyanga varoyi labathakathi vanoshandisa mazwi laba abantu basebenzisa amazwi vanoenda kuzvikuva baya endaweni zabo zokuthethela. vamwe vanonyora mazita enyu voisa muhari Abanye baloba amagama anu bafake embizeni votanga kutumira mashoko babe sebekhuluma amazwi zvarege kubudirira makangaphumeleli. bhizinesi rake ngaridonhe Bhizimusi lakhe kaliwele phansi, mota yake ngaite tsaona imoto yakhe vari kutaura mashoko bakhuluma amazwi. mashoko avanotuma iwayo La mazwi abawathumayo ndo aunoona akumanifesta muupenyu hwako iwewe wabona esesenzakala empilweni. iwewe haunawo mashoko auri kutaura Wena ukhulumi lutho asi varoyi vari kutaura kodwa bathakathi bayakhuluma n'anga dziri kutaura kodwa bakhuluma iwewe wakangonyarara uzithulela ngumazithulela. nhasi hatinyarari Namhlanje kasithuli, nhasi tichataura chete namhlanje siyakhuluma kuphela. ndiani akataura kuti haubudirire Mano wakhuluma ukuthi awuphumeleli, mwari akasazvitaura uNkulunkulu angeke ukukhuluma. nhasi ndiani akati iwe uve murwere Namhlanje banothe wena ube isigulane, ini ndinozviramba nhasi nezita rajesu mina ngiyaphika ngegama likaJesu. pane mukadzi auya kuseni kuno kumba kwangu Kulo mama osendlini yami ekuseni anga achitadza kufema ubesehluleka ukuphefumula, achida kudona efuna ukuwa, atakwa neasma esehlaselwe yi-asthma. ndamubata Ngambamba, mwiri wake wanga uchipisa kunge ovheni yemoto umzimba wakhe utshisa njenge-oven yomlilo. ndokubva ndarayira chirwere Ngakhuza, ndokurayira mweya yerima ngakhuza umoya baba, ndokurayira zviri kukonzera ngakhuza okubangelayo. within 2 minutes Ngemzuzu emibili kupisa kwomuviri kwabva kwapera ukutshisa komzimba besokuphelile, akabva aita normal temperature waba ne-temperature eyiyo, akatanga kufema zvakanaka waqala ukuphefumula kuhle. adzoka akumhanya akuenda achifamba ega Uphenduke sezigijimele ehamba akufara ethokoza. panzvimbo pano pana mwari Kulindawo kulonkulunkulu pana ari kubata here zvandiri kutaura pana khona ngizwayo ekutshoyo na ndati panzvimbo pano panani kulindawo kulobani ramba zviri kuitika mauri izvo yani izinto ezenzakala kuwe. iti ini namavanga ake ndakaporeswa Mina ngamanxeba akhe ngasiliswa, kurobwa kwake kwakandivigira rugare ukushaya kwakhe kwandilethela ukuthula. chirwere hauna nzvimbo mandiri Kuhlala unasabelo kimi, zvauri kutaura izvozvo zvinoitika mauri okukhulumayo kwenzakala. ramba Phika na nyangwe urombo hurambe uyanga kuphike. ndiri kuda kuti namate right now Semfuna sikhuleke manje, now pandiri kuda kuti tinamate panapa lapho ngifuna sikhuleke khona. ndiri kuda kuti tinamate inonzi agreement in prayer Ngifuna sikhuleke umkhuleko wokuvumelana. Matthew 18 verse 18 inoti vaviri venyu vakatenderana Mateyu
panecha vanokumbira ababiri beno bavumelana kuloko abakucela ndichachiita izokukwenza kuti baba vakudzwe mumwanakomana ukuthi ubaba adunyiswe kundodana. Matthew 16:16 Matthew 16:16 inoti Peter ndinokupa kidzo umambo Petro yakunikeza izihlupheko chawasunga pano panyika okubophe emhlabeni nokudenga chasungwa nasezulwini kuboshiwe chawasunungura pano okukhulule lapha nokudenga chasunungurwa nasezulwini kukhululiwe. vakazvitaura vari pachikuva chavo chen'anga Bakhuluma ini ndakuzvitaura ndiri paholy altar mina kundawo ndakuzvitaura ndakamira paaltar tsvene khuluma ku altar ndinopwanya hari dzavo ndinopwanya hari dzavo nezita rajesu. Nhasi unopasunungurwa chete uri kuenda wasunungurwa iwewe. amukhululiwe wena. I cancel every evil covenant. Yakintsha isivumelwano Every evil covenant sonke isivumelwano esibi yakaitwa newakaipa esenziwa isitha kukanganisa destiny ya upenyu hwako. phambanisa I ikusasa cancel it in the name of Jesus. yakuphitsha ngegama likajesu I destroy it in the name of Jesus. yakuphitsha ngegama likajesu. Sunungurwa nasi. khululwa namhlanje Sunungurwa nasi. khululwa namhlanje Mhiko dzose dzakaitwa nevavengi izifungo zonke kumhuri yako noupenyu hwako kumhuri yako lempilo yakho ngadziparadzwe ziphihlike nezita rajesu. ngegama likajesu. mendereboshandalarabasa Yanerebo yererenderebokoriandalarabosa katayabash lelaranderebokoriatarabasa alebo nelerenderebokoriamandalarabo ayamanderebosha rilaranderebokoriata nasi nezita rajesu. namhlanje ngegama likajesu. Mwari baba sunungurai vanwe uNkulunkulu baba khulula abantu. sunungurai vanwe My God. chiedza chingakundwe nerima Ukukhanya kwedlula. chiedza chingakundwe nerima Ukukhanya kumotsha yini. ndinoregedzera kuzodza kwedenga Khulula ubugcobo. ndinoregedzera kuzodza kwedenga Khulula ubugcobo besu. ngakuburukire pamusangano uno Wehlele kulumhlangano. My God. Shatakababo. Yalekabo sheketi. Eka shaka. yerabakaya terebokosikarabasi Kaselebe. yelerenderebokoriamandarabosa unopasunungurwa chete iwewe Khulula phela. unopasunungurwa chete iwewe Khulula kuphela. kore rino zvako zvinoita chete Lokho kwakho kuyaphumelela. vasina vana vanobata vana kore Abangena rino abantwana bayabathwala. vasina vana Abangenabo abantwana. baba ngavabate vana Bangabathola abantwana. kore rino nezita rajesu Lonyaka ngegama likaJesu. vasina vana Abangena abantwana. ngavabate vana Bapha abantwana. kore rino nezita rajesu Lonyaka ngegama likaJesu. kore rino nezita Lonyaka rajesu ngegama likaJesu. kore rino nezita Lonyaka rajesu ngegama likaJesu. ayamanderebosa wandira Barushiyemba orondorobokosikatarabosa yelerenderebokoriamanderebosa kurumbidzai pane nyaya dzaitika panapa rikarabasanderebosa mweya weasmatama chibuda uende neyakutuma chienda nezita rajesu iwe mweya wakaiba buda uyende baba chinyema ramanda ratekemosatarabosa atakwa uyo rikamahanda rilaratakamasatorobosa ayamanderete ayama
President ari kunamata. President uyakhuleka. Deputy President ari kubatsira. Deputy President Iwe wakamira ibo baba. wenu mikona. Kiraba kasatoro boshata. Yele rendere bokorinda rate. Unoenda. Yahamba. Right. Simuka mranda katiti, simuka. Usatambe ne maoko ari kuturika. Usatambe nawo. Ungadlali Famba ngezandla. uyaya. Umuise ipano padenga mranda katsi. Mletheni phezulu. Bring it up here. Shataka. Bring it up here. Mletheni lapha. Bring it up here. Jehova siyaendesa kudenga wakomana basa ramwari ndo rinoendesa. Ngatishandei karaba kasata. Kasebenzeni madoda. Yamandere teke mosoto yandarabos. Yelerendere bokorita rabasa. Usatambe ne maoko akuturikayo. Usatambe ne maoko ayo. Ungasitheleli. Kana maova siyari pano wati moiwe mfundisi. Maova siyabe Taisa maoko muongo kamira ikoko. ubeka izandla esikhwameni khona. Kumirira kuti ndikushedze. Kumelele ukuthi kumeme. Nguva yakushedzana yakapera. Isikhathi sokumemana. Nguva yakushevedzana yakapera. Saphela. Aya. Kubva nhasi muregereni. Kubva nhasi ndinorayira mweya weasma nemweya wakutuma. Mweya wakutuma. Buda mari wemweya weasma. Buda mari nezita raJesu. Ndinorayira tsinga, marunda neropa. Ngazvikwakuke zvitore nzvimbo yazvo. Murandakadzi ngaapore iye zvino. Pora nezita raJesu. Nezita raJesu. Vafundisi vamwe uyayuku. Vangai muenda kuvafundisi. Uyayuku vafundisi. Abanye lapha abafundisi. Fambai muenda. Karabakasateterebos. Yelarandarabosa. Yelarandarabokoriyata. Iyandereteke masatorobos. Ayamayanderabokorita. Yelarandarabokoriyata.
Simudza maoko ako pauri. Phakamisa izandla zakho lapho Unoda khona. kuti unamate munamato wandiri kunamata uyu. Ufuna ukhuleke ngemva kwami. Teedzera shure kwangu. Landela ngemva kwami. Teedzera zvandiri kutaura. Landele ngukhulumayo. Danidzira uchirevesa. Memeza uqinisile. Ndati danidzira uchirevesa. Memezela uqinisile. Every decree against my children, I cancel it in the name of Jesus. Every decree against my business, I cancel it in the name of Jesus. Every decree against my marriage, I cancel it in the name of Jesus. Any decree against my career is cancelled in the name of Jesus. Any decree of poverty against my life, I cancel it in the name of Jesus. Every decree of stagnation, I cancel it in the name of Jesus. Every decree of lack, every decree of sickness, I cancel it in the name of Jesus. Tanga kutenda Mwari Yesu. Oya mandara teterebosa. Iya mayande rebo koriata. Taura nendimi wakamira imako. Taura nendimi wakamira imako. Taura in Jesus. Rima kasata. Yende rebo koriata. Rela rabasande rebosa. Uya mande rebo koriata. Rela rebo koriamanda rebo. Yela rabasande rebo koriata. Nande rebosa. Rebo sikata yanda bosa. Rikamande Oya mande rebo koritata. Mande rebosa. Yela rabosa. Nesita l'accesso. Nesita l'accesso. Nesita l'accesso. Nesita l'accesso. Nyasha, 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 nyasha zamani, nyasha zamani. Ngatsiburuke, ngatsiburuke. Nyasha zamani, nyasha zamani, nyasha zeneja, nyasha zamani. Ngatsiburuke, 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 ngatsiburuke. Nesita l'accesso. Nyasha, nyasha zamani, nyasha zeneja, nyasha zeneja, nyasha zeneja, nyasha zeneja, nyasha zeneja, nyasha. You are
ndinokupa nyasha. Sengunikeza umusa. Simudza maoko ako kuna Mwari. Phakamisa izandla zakho kuNkulunkulu. Ndinoti kwamuri Mwari wemasimba ose akuchengete. Mwari wemasimba ose akupei rugare. Mwari wemasimba ose akupei pfuma. Mwari wemasimba ose aramba achipenyesa chiso chake muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kuve kusingaperi. Amen. Uchirai.